Mujibun lagi Allah maha menerima. Pukul terima ya, urang yang melaki pada Allah. Kibam mana keterima? Lima arad Allah, bagi pu yang Allah kendaki, kan makna keterima, bagi waktu yang kita kendaki, dan bagi masa yang kita kendaki, dan bagi in yang kita kendaki. Tapi kiban yang Allah kendaki nya makna keterima. Dia kadang telaka berjino juga bila Allah. Keterima tapi hana ke bijino. Yang enggak ba Allah hana ke bijino. Itanya pulan telaka ba Allah, keterima, gantau. Telaka hana ke bi hana god bagi tanyo nya. Kemudian ke B dalam ilmu Allah god B. Hana ke bijino, ke biu ke. Yang kiban yang enggak ba Allah, kiban yang enggak ba Allah. Tirau orang baca kitab taklim tu yang baca urut Jumaat, Allahumma Allah bahkan Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, nepu modal kelung ya Allah, nepu cukup, nepu kaya kelung ya Allah dengan karunia drone, dengan yang halal ba'dro jauh daripada yang haram ba'dro. Wa bi fadlika amman siwaka, wa bi fadlika amman siwak, dan dengan karunia drone ya Allah jauh daripada selain daripadamu. Buah lagi taknya tu yang bacanya urut Jumaat, tu yang bacanya urut Jumaat. Padiklah padik puluh ke akan gebi kemudahan oleh Allah membaca tu sabih. Jangan sabih hana lagu. Ternyata umur 50 dah gebi oleh Allah. Ramai umur 25. Ternyata umur 50 baru gebi oleh Allah kelimpahan rezeki. Hana terjalak geli. Hana pernah ubah. 25 kemudian 25 30 25 20 tahun baru gebila Allah ku yang tak gelakenya. Jadi kan lagi hendaknya, tapi lagi kehendak daripada Allah nya makna mujib, makna diterima. Kakun Ibnu Ta'ilah Askandari, jangan engkau bosan berdoa pada Allah. Janjinya Allah menerima. Punya nak cara-cara terima. Baik lampu harumnya nak terima. Pakaian harum nak terima. Minuman haram bagaimana diperkenan doanya. Hanya nak syarat-syarat ke mujib ke ijabah. Tapi kan berjina juga. Dan kan berlagak nyanju.